Pozdravite gospodina Duška Dokmanovića. Dobar vam dan, dobrodošli, izvolite. Duško, što možete reći, evo čuli ste doktora kako dosta govori o tim negativnim stranama, o posljedicama, čak mogućnosti smrti kod piercinga i kod tetovaže, razvoja raka, kože. Što možete reći na to? Vi se već dugo bavite. Pa u principu ja se slažem sa doktorom, to sve što on rekao stoji. Međutim, ima i druga strana. Treba obratiti pažnju ko se tim bavi, koliko je educiran, na koji način i onda naravno nema posljedica. Vi imate jednu prekrasnu tetovažu na leđima. Možete nam to pokazati? Da, nema problema. Evo dobro, pogledajte. Evo ja imam zmaja na leđima koji je još u fazi izrade. Ko vam je radio tog zmaja? Niste mogli sami sebi? Ja imam 2 sina, moj stari sin Matija, on ima sad 17 godina i on polako ulazi u taj svijet tetoviranja i uči zanat polako. Vi ga učite? Naravno. Lijepo uči je to se na mene. Kako ste uopće došli na ideju baviti se piercingom i tetovažom? Rekli smo da ste među prvima, ako ne i prvi, zapravo to donijeli u Hrvatsku. Pa dobro, u to vrijeme ljudi su vjerojatno neki rijetki bili upoznati sa tim, ali ja sam taj koji je krenuo baš konkretno i javno s tim poslom što se tiče body piercinga. Malo iza toga, evo, moj kolega Zele počeo se baviti, znači mi smo negdje u isto vrijeme krenuli s tim, tako da smo mi, mogu reći, pioniri tog zanata na našim prostorima. Dobro, očito imate umjetnički dar za crtanje, međutim, jeste li se educirali? Jeste li završili možda srednju medicinsku? Mislite što se tiče body piercinga? Što se tiče body piercinga i što se tiče tetovaža? Edukacija nema nigdje konkretno da bi čovjek mogao ići što se tiče naših područja na tečajeve. Vani postoje seminari koje sam ja jedan obavio gdje se vi educirate po nekoliko sati dnevno, tečaj traje 3 dana, po 5-6 sati dnevno. To su samo osnove body piercinga, one vas tamo postoji. Također postoje liječnici prisutni, studenti na kojima se vi vježbate, neke pojedine vrste. Pokusni kunići? Tako je. I tu stičete neka osnovna znanja. Međutim, sve ostalo koliko se snađete. Znači, kroz medicinsku literaturu, Doktor, je li to dovoljno koliko se snađete? To je dovoljno za sebe i za svoje tijelo. Za tuđe, ne. Potpuno neadekvatno i nema nadzora, nema ničega. Znači, što bi netko ko se bavi tim poslom? Morao bi proći državnu odobrenu edukaciju u zemlji u kojoj to radi, dakle licencu za Hrvatsku. Ali ne postoji u državi nikakva edukacija. To je problem države. Ne postoji škola za piercere. Tako je. To je problem države i odnosa države prema djeci na koje se to čini. To je naš problem. Tako. Je li to uopće zakonski regulirano kod nas? Ja bih rekao da kao što druge stvari su zakonski riješene u pozitivnom smislu, dakle šta je dozvoljeno, mi ovdje ulazimo u ono što nigdje ne piše da je zabranjeno, ali nije dozvoljeno. Znači čitamo između redaka. Tako je, upravo to. Bit stvari je, ne možemo raditi ono što nije zabranjeno, nego možemo raditi ono što je dozvoljeno. Teja, recite, pardon. Duško je htio nešto pitati. Možete, izvolite. S obzirom, kad čovjek završi recimo jedan seminar koji traje 3 dana vani, on je upoznat sa osnovama body piercinga i uči još neke druge stvari. Dođe kod nas, počne se baviti tim. I ja dođem kod vas, da me vi educirate konkretno o svemu. Vrlo rado. I naučim još više, naravno da se vratimo na početak. Međutim, vi za to meni ne možete dati pismeno odobrenje ili certifikat da ste me vi podučavali. To je tema za razgovor upravo oko toga. Tako je, kako zašto država to ne regulira? Kako ćete vi moći doći u moju kliniku i dobiti osnovne edukacije o tijelu, anatomiji, sterilitetu i aseptičnom postupanju. I ja sam to razgovarao prošle godine, ja sam spreman za to i to bi bio jedan dobar... To ćemo apsolutno to moramo regulirati diskutirati. Zakonski sa Ministarstvom zdravstva, ali tako? To ćemo, pozvat ćemo Ministarstvo zdravstva u emisiju. Mene nešto drugo interesira. Evo, Teja nam je tu u studiju u stvari rekorder u piercingima. Koja saznanja ti imaš gdje se ljudi najviše zapravo pirsaju? Da li postoje
dijelovi tijela koji se nikako ne pirsaju i možda postoje neki interesantni dijelovi tijela gdje se ljudi buše. Pa to bi trebali pitati gospodina Duleta. Dobro. A što ti misliš? Koja su tvoja saznanja? Pa Jel ne, to najviše nekako lice najviše ili- pupak. Evo, Aha. kod djevojaka pupak, koliko sam ja primijetila. Duško, sa kakvim željama dolaze k vama u salon? Pa istina je da se najrasprostranjenija vrsta bušenja je pupak. Dobro. U zadnjih godinu, dvije jezik je na drugom mjestu. I dalje onda ide sve podjednako, obrva, bradavica i... A što je sa intimnim pirsingom? Za intimni piercing ima jako puno zainteresenata. Pa sam vas pitala, niste mi htjeli reći. Dobro, možda sam se zaboravio. Ljudi se puno informiraju, mnogi se boje. Pa ja bi se bojala, nemojte se Gledajte, ljutiti. kad ima... Pa ja mislim da nemaju razloga, jer kad im čovjek objasni na koji način se radi, da li se može nešto desiti, ako se desi, što je to i kad im to sve da u detalje, onda su oni puno slobodniji se odlučiti nakon nešto. Biste li vi svom sinu dopustili intimni piercing? Mislite da li bi njemu dozvolio da radi to? Pa ne, da on to sebi Aha, napravi. stavi gdje god Bi, već zašto treba ne? intimno. Zašto ne? Zašto?